this region is also part of the Republic of Kenya. Kwa sababu kuna watu wanafikiria we will either forget home or we will stay far away and not address the things that relate to where we come from. But Tharaka-Nithi, Meru, Embu is part of Kenya, and therefore we will go out of our way to make sure that this region and the rest of the regions of Kenya get maximum development from this administration. So today is not a Thanksgiving homecoming event. That one is coming. Hiyo inakuja shortly. Na hiyo tutakuwa wengi. Nafikiri tutatafuta nafasi kwa sababu sijui tutatafuta wapi, tutakuwa almost 100,000. Kwa sababu kuna watu wanasema sijui fulani hataki kwenda nyumbani, fulani hataki kuonekana nyumbani. They should know we are very proud members of this community.